Hello, good morning. CSAT key tàu thâu sự CSAT key mama na tàu kỹ to question question mga nga kỹ tàu của mama có question ni pa một kỹ tàu của mama question mga một tàu rồi sorry si tàu đối với question sẽ là कोई solid cube के निको cube के सी की क्वेश्चन से तुम अमा नत्रक अनि दे तुम हंग मत को नकादा हाइदी कोई न cube अमा ले रहे cube से कोई की सी की cube से की side चिंग से कोई न पेन ताव रहे को पेन ताव रहा मतुंग दा side चिंग से कोई न पेन ताव रहे पेन ताव रहा मतुंग दा पेन हंग गली से कोई न पेन ताव दबा को पेन ताव दबा ko adagi unpen haide unpen tawdaba cube masi kyan honbu ko ade pen sida so koina 3 side ta pen tawba ko adagi 2 side khatang pen tawba lai ko adagi 1 side khatang pen tawba adu kya no honbu ko adagumba ade pen tawba natraga unpen tawba cube masina kya no mai tawba si pai ngasi question sikiti koina hangize koiki animak haitare ko number of cuts chu hangi ko habedi koina sigi cube se kadoba cut taw matamda habedi cube se adi ahum sumana ga phaina kakkera mani yung kakkera ama kakpa matamda ganda cut taw ga maji cube macha meyam da onthok da ne haiba cube macha meyam da onthok ko matamda ko cube macha meyam da onthok ko matamda ma se minimum cut se kya no se minimum number of cuts se mana statement ta hangami ko minimum number of cuts se 9 ni hana 9 je chumra lanbra hangi ko adi correct answer aduga second su badana smaller piece haitare ko smaller piece ade pen tawdaba smaller piece se taruk ni haina ani statement ni sumra hangi aduga magi dimension piramra haidi dimension se piram de kona puthok ni ko kamain tawba thoigi magi dimension se ki mohota cube se ko 60 smaller pieces ta amadi hairam ni ko 60 smaller pieces se ka ang tara ga magi dimension se variable ore ko ado yeng si ko magi dimension di cube ama piram tara ga magi dimension hana puthok ka ne dimension se puthok triga di question je khumbe ya de ko dimension se ado dimension se akoina dimension se hana puthok 60 se koi ki LCM to matam da 2 into 2 into 3 into 5 LCM ai se koi magi factors in puthok matam adugana aidi dimension sidi kya no dimension sidi moi ahum na sai ko x into y into z aduna x into y into z ki magi form da tham de ni si ko 60 gi se sigi 2 square ado kamai form da tham me aidi koi ni amana 3 into 4 into 5 na tham me ko si gi dimension si mo oi be ai aduna charagana koina koigi 2 into 5 into 6 su thame ko adagi aduna charagana ko si ji thama si an moi hom je oi be moi hom je kadoba moi hom je oi be I will dimension se ko laying breadth height se 3 into 5 into 4 into 5 oi be 2 into 5 into 6 oi be 2 into 3 into 10 oi be sina taba topa dimension lai tre ko habedi mana badi lai 2 3 10 se koina 3 2 10 harasu yai adu de sapmana ni habedi possible cases hai ta possible dimension se c oi ado possible dimension se x y z se c oi
dimension piramagadi pare piramtrakadi question da ko mana cubes mana 60 ena piramamina da magi dimension ja ahum thokna ne ma haining is kai ahama question 1 jana khumda mo ne ko mana is minimum cuts and minimum number of kadi minimum number of cuts ko minimum number of cuts hai tara gadi akoina formula kra ai se izarake ko koi ki dimension se x y z hoi tara gadi number of minimum cuts se kamaina puthorokani hara kanda koi ki x minus 1 ko adaki x nate sorry y minus 1 duga z minus 1 this should be minimum order ko minimum cuts number of minimum cuts se puthoke ai taragadi masi se minimum order habadi koina puthokpa matamda sisi minimum order meaning de koi mai ibe x plus y plus z minus 3 tare ko sisi minimum order ko hayeng number of cuts se sisi hayeng number of cuts se dimension piram koi gi se sigi dimension se si lere da ko adai taradi se minimum cut thoke ai taragadi minimum cuts thoke ai kanda 3 4 5 sigi mai minimum cuts te kya tani hara kanda 3 digi minus 1 4 digi minus 1 5 digi minus 1 taraga koi 2 plus 3 plus 4 habadi kya 9 tani minimum cuts se 9 tani sigi su kya tani minimum cuts se digi 652 di kya jadi 652 1 plus adagi 4 ko adi plus 5 minimum cut kya tani betaragadi 5 1 minimum cuts nate akogi number of cuts hai tare number of cuts ko number of cuts kya tani hara kanda sisi tani ko adi 1 4 5 every 9 10 sini 10 tani sigina 1 plus 2 plus 9 every 12 tani kwai minimum on se kya 9 chini 9 natro atai atopadi number of cuts tadi minimum cuts di formula ni ko si ai na se ko si sina formula ni ado formula je pala kanda koina sigi si mathaki se putoki bai wari ni ko number of minimum cuts khangani ko ai si se oi doi ne number of minimum cuts ado taragadi akoida 9 nasai mana kare first statement se kaino I say the minimum number of cut is 9 have this is chumni this is correct ko correct or this is not correct ko system chumme adu taragadi option number 1 jira natraga option number 2 jira ani chumnu chumme si la le ani se la adu taragadi 2 only have say 2 only have sim la la ni ko and neither 1 nor 2 have such la two the number of smaller pieces which are not painted at any face is 6 ko magi dimension se khange ko dimension se kay orani sis or dimension se kay orani ma 3 4 5 ko dimension se si orani minimum cut level gi dimension se si ni adu duga ma akoina next ki formula ma tana ka dawla kan na koi ki number of ko ID number of pieces ko which are not painted paint tau da unpaid oiba ko unpaid oiba
painted which are not painted sisi kaya tani harakanda koigi magi sigi dimensions x y z ne khangseba x minus 2 y minus 2 z minus 2 hariba sigi kano se magi dimension khang taragadi sisina magi kano oidoine number of adi pen tawdaba number to gi masing oidoine question sigi oinadi 3 4 5 natra question sigi oinadi 3 4 5 nina sisi kya tani harakanda koigi question sigi oinadi ko 3 minus 2 di 1 tarani ko adagi 4 minus 2 di 2 tarani adagi 5 minus 2 di 3 tarani with 6 6 is the answer number of pieces which are not pen tawdaba number se kya no 6 tarani number of aditari option number 2 is chumaba the number of smaller pieces which are not painted on any face I will say 6 tie is a option number 2 is chumaba si ju correct oireba ko correct oireba aditari si je answer is c oirane ko formula ani se phajalo ko formula sina 1 le sina 2 le ani se higher is the number of minimum cuts puto ka ita x minus 1 plus y minus 1 plus z minus 1 where x minus 1 x y z are the dimensions of the cube cube also would be dimensions of the universe aduga number of pieces which are not painted of the pieces missing ko adigi atopa question da swaya hangbuka sulai ko adi atopa question kara adi sida sigi question se sigi question sigi the answer khangre atopa question da like koigi number of pieces got number of pieces which are painted tawbasida so koi 3 side the paint taw 3 side paint tawba masing ji kya puthok toino kya oidoino hangba pa adaite aditari number of corner piece ka tane 3 side paint taw is corner piece koi ki corner kya le sigi cube sigi the corner kya le corner nipan natra the number of pieces which are painted in 3 sides always add adum ta ne ba ko aduna sisu one of the koigi formula ko number of pieces which are painted on 3 sides 8 pieces 8 pieces adagi 4 subada number of pieces painted ko on 3 side thing whether it's 3 row there 2 sides t adagi 1 sides t 1 sides ki kya hoideba 2 side ki na akoigi ngasai ki x minus 2 ko plus y minus 2 plus z minus 2 ko ngasai ki sigi dadi kya tarani x minus 2 y minus 2 6 natra 6 the minus 4 habidi 2 side khatam paint tawbase kya tarani sorry minus 4 natra so into 4 ko into 4 into 4 habidi kya tarani harakanda 3 ga 2 1 plus sorry 6 natra 6 into 4 di 24 tarani asemagidi ngasai sigi question ji loine di 2 side khatam paint tawbase 24 tarani and also like face area id magi one side khatam kano tawbai sidi koigi magi face area ga mane face area id kaino koigi ngasai gi cube to cube massage ngasai gi face area of x minus 2 y minus 2 z minus 2 ko sigi face area ga mane face area di masai madung gi face area putok pai di hai ni ko keyboard ki face area putok pai so adu minus minus 4 ko ang kala
hang paikada ano hang mani ko cube ki je dum paikada dum hang le bani so smart hopiro next question amo mo si next question is na ma hai se kaino 7 asterisk 24 is equal to 25 ko 12 16 20 ko then what is 1663 equal to kya ta to no sine ko munni yang ma matabda question se munni yang matabda koi 7 24 25 ka hai se si se koi pythagorean triplet to ne hai se ira la khang ne pythagorean triplet koi pythagorean triplet ke ai mamang da nai na gara bani ko pythagorean triplet se husik ngasi su amuk su nai na se ko pythagorean triplet se si su 12 16 20 si su pythagorean triplet ni 1663 haraga equal to haraga portion ama hangi number ama ko adu yeng si ko kamaina no aina ko ko hadi any number amagi any number ko any given number amagi any number amagi magi for any number ko we can produce pythagorean triplet pythagorean triplet se any number amagi puthok pa ya kamai puthok ke du yeng se ko 4 odd number ki odd number hana puthok se ko odd number ni pythagorean triplet puthok se odd number any number piro ne koi gi khudam na ha ji 3 pire galas odd number 3 odd number 3 se koi na pythagorean triplet puthok ke ai ta ra de koi na 3 ji da square ka salan ko 3 ji da square ka salan 2 de divide on ha bi kya no 3 3 are 9 by 2 kya 4.5 sigi 4.5 की greatest integer hai ta ko 4.5 se mathak ta na kya lai integer da 4 lai makha da na kya lai integer da 5 lai ko aduna 3 sigi pythagorean triplet se ko na kya ta na hai pythagorean triplet ko odd number ki ni ko pythagorean triplet ke odd number ki ko na 3 4 5 ngasai gi sigi 4.5 sigi mathak ta hai ta nearest ni ko si nearest integer hai ta nearest integer sida koi na 4 ga 5 ke le mathak ta makha da ai 4.5 sigi koi nang na bidi mathak ta makha adu do pythagorean triplet ta ne 3 4 5 adu 3 4 5 se pythagorean triplet ta re ta 3 4 5 se mo pythagorean triplet se koi na multiply 2x total laga hai di 6 8 10 si su pythagorean triplet oi doi ne na pythagorean triplet amadagi pythagorean triplet ma on ba yai ko adagi into 2 ni into total ma 3 ni into total ma 4 ni into total su adum pythagorean triplet se dum ta doi ne ko adu odd number gi sida le re ko adagi e4 even number adi even number ma pi re ngala se na wala ko ge 6 pi re ngala se 6 se even number ni 6 ki di ko even number ki di formula se kitang tongal ko 6 divided by 2 hana ta uda adu ka bracket ko jala ka ma da square ka wa ta adi ta ni 6 divided by 2 di 3 ta 3 square di kya ta ni 9 ta ko 9 ki suma ki nearest hai ta nearest integer hai ta adi nearest integer se ma ki di 8 le adi mathak ta na makha da na 10 le adi mathak makha hai ta nearest integer se da ko nearest integer se da mathak makha adu ta di pythagorean triplet se kya ta ni ha ka pythagorean triplet se kya ta ni ha ka ko koi ki 6 8 10 se pythagorean triplet oi de na sai se se da so oi gi da ko 6 8 10 se pythagorean triplet oi de ko sumai na pythagorean triplet se puthok pe any given number amagi puthok pa any odd number oi ge even number ama oi ge any number amagi pythagorean triplet se puthok pe ya sumai kya ta ba adu number do 1 dagi di hen ga da ni ko 1 dagi di hen ga da ni ko 1 de hen da bi ya 1 oi de ya so
Pythagorean template sida lere ko ado 16 gidi koi 16 gi putok 16 haise sida isa dum putok yare 16 se even number 16 question the pyramid is 16 gi Pythagorean template putok id putok haibaga cha anare kai na di mana pyramid is 16 63 ne tari je ko 16 je divided by 2 tawani even number ni na ado whole square ka bi ni 8 square ni 8 square di 64 64 के मथक ते 63 लेरनी मखादा ना 65 लेरनी बेटा दी पाइथागोरन template से क्या तानी हाया काना मागे पाइथागोरन template से क्या तानी हाया काना 16 63 65 सिसना मागे पाइथागोरन template तो ओइ दुइने बेटा के दी सिसिगी मंतुंग इन येंग तारगदी कोइगी question number 16 से 65 से तारने आंसर तारोइजा अदि पाइथागोरन template ने माना पुथो आइजे 7 gisu 24 25 से 7 24 25 से होगा 7 जो odd number ने अदुना 7 जो 7 square का भी रहनी by 2 7 49 by 2 दी क्या तारनी 49 to 4.5 2.45 4.5 के लिए मतलब तना 24 learning makadana 25 learning haibadi 7 24 25 se Pythagorean template ne tare ko 7 24 25 adagi 12 16 20 12 16 20 gi so 12 16 20 se asembagi ni ahamada khoi ni sai 12 da dum tho swa ba ko adugo 12 16 25 se apana Pythagorean template lo natabra haise yeng ga ta ne माजे common factor चलो लोग थो आइबदी 12 से तक ए खोइना आइदी 6 तानी 8 तानी 10 तानी अमको से कए 3 तानी 4 तानी 5 तानी आइबदी 3 4 5 से ngasai Pythagorean template ne hai gito adutune multiplication tawno na direct puthok ta draga su ko आइदी maningi number ani se 16 20 से खोइना thangna ba hadi alternate number oidraga su koina alternate number oidraga su thangna ba number oidraga su koina tha hadi divide taraga hadi divide common factor ga lokho ba na puthok mu tamda Pythagorean template ta ga si su Pythagorean template oidoi na sai ga ha multiply tara su multiply tara ga Pythagorean template se onkat pa ya na hadi so ko sumaina Pythagorean template ke di sumaina angka sa khot pi ro ko आइबदी rules से मखंग भी रो देखिए next question ना सीजीटी हम लाइव क्वेश्चन ने को हम लाइव क्वेश्चन ने ममान द percentage की hot करे को percentage ratio की अदुदाइदा percentage ratio की hot करे मतलब ना कोई ना खंग ने दी कहीं नो यार हम द तौ दी formula दिरा तौ formula पुथो को से formula से कमांड पुथो कनी कोई ना खंगे मागी से इस petrol price ले रहे को petrol price ले रहे aduga mahaise kaina petrol price 10% handare hare ko aduga petrol ge price se percentage ama pire ma doi se aduga kadoba hike toriba amount na 90 the petrol price handare aduga magi travel distance am pirami ko mile se pirami mile se 16 km per liter ni aduga mana travel toriba distance am pirami yung ko अदु तारगदि mile s city just speed नेबो को speed सिदी speed से ngатang tham को कोई formula am खतम इरके हाइदी पेट्रोल की प्राइस से कोई की कया नि expenditure हाइ तारे को हाइदी कनोगी expenditure कोई की हाइदी पुलपुना चटलिबा हाइदी petrol की whole expenditure से को maintenance expenditure हाइदी expenditure से के दोगे हर कांदा माकी पैसा चली से expenditure से is equal to क्या तानी हर कांदा कोई distance माना चली बे distance सुबह petrol की price से गना ट्रो petrol price हाँ माना petrol price से पैसा याम तारगदी distance से याम तारगदी ना expenditure से के दोगे ट्रो मा हाई से कहीं नो सिदा mana amadi hairam
kari haram yara kanda maintain his expenditure haina expenditure se ma hai se hongan da bi hai ne expenditure se hongan da bi meaning the expenditure se constant ta hai retire ga di si si de koina constant ta thokra mina koina kamai to bi hai distance ka petrol price ka se koina somna kanda katang le hore somna ke le hore retire ga di distance se koina sma EPFO distance is inversely proportional to petrol price and EPFO petrol price ko sisi khangi taragadi sisi de akoina kok to hot kada ba pone ko kok to hot distance ka petrol price ka se distance en kali kuding petrol price handara kani adoga expenditure id expenditure ke magi below se sida mileage ki kana ba kem leite ko mileage is 16 km per hour adi cheli kuding 16 km adum adi petrol liter amana 16 km so adum sa to lai jara ne mileage ki kem kana ba leite ko there is a mileage happening I formula the mileage happening I isolate mileage sum piram bai wai adubu koina expenditure is equal to distance to petrol price de ke koina sig distance to petrol price se khang ne to taragadi ani ji ke ratio pu tho se koi distance ke hala pu tho se na the petrol price ke petrol price se kai da ba mar hara is a percentage se piram mani petrol price se petrol prices shoot up by 10%. 10% or tayo magi ratio sa kaita. All the nagadawa. Ariba da naman sa 100 oeva. New da naman sa kadoeva. New da naman sa 110 oeva. So tayo ratio da di 10 by 11 tayo. Ato ka mahay sa kano. Petrol price le distance le. Distance ka karito ba? Distance ka petrol price kasi inversely proportional oeva. Na masigi ratio sa ulta laan 11 by 10 ko ratio ki angka ni ko edi inversely proportional oirabnina 11 by 10 leramase 10 by 11 laane all the 11 laani new the 10 laane adi taragadi all the man high se kano mana satlama distance kya no a person travel to 0 kilometer ko hana travel tarameba aduga price kano da henkat kreb 10% the hang kan hadi petrol price se hangat ki bade 2200 kilometer ko hana maje si distance se 11% and hadi ratio se da 11 ori ga na 200 salam bane to tar ga ni ma ai se kai no 10 da di kya salani si koi da khang ma da di kai no 1 hadi 11 da 2200 oi tar ga di 1 da di kakna ro 11 ga 11 na 2200 da ka 1 da di kya tar ni 1 hadi koigi 1 da di 200 tarani adu tar di 100 da di ko kya tarani 2000 tarani adu tar ga distance se kya no har kanda ko hadi mana anau da hadi ma se hana same paisa du da petrol halaga chapa matamda 2 hadi anau hadi paisa se hengat kanda petrol price se hengat kanda di 2000 kilometer chatlalane hana chatlamana 2200 kilometer chatlamane ado man hangise kai question sida hangise reduce the work amount to the hangis by how many kilometers should he be reduce the work amount hangmanina adi ani se minus down kya tarani 200 tarani ko 200 tarani dita the answer is 200 tarani minus the lupa 90 hande khole ka harise price of the petrol before the hike was 90 per liter see this is the petrol ki mamal gi wari ambo yaute ko haide petrol ki price to ratio da kan khan la lo sida lo re ko am thu hot pe am si di sum ko na khala ga hot pe am ke feature ko ratio da kan khan la lo re ko ratio and proportion da di adu na ratio da khan la di to ira ga ni ko na bo ko sida style lo sala ga si di ayun thinners CSAT class